Ni Jemima kana ni Jemaima? Jemaima ikawe ni gukuringana no wari mwarimu waku wa Githungu. Yep. Yes, karibu sana. Thank you. Twire kire gitumite uke haha. Njukite guku nigetha raise awareness ya shukari wa ciana. Na niguo twitaga type 1 diabetes. Na thabari. Iria ngoretwo ngereire kuma riria mwana ucio arwarire. Yes. Na twina ndagitari guku thiini wa studio. Ndagitari, good morning. Good morning. Kohana atia? Ni ndi mwega muno njoro. Witamburukie kana getha ndu makomenye. Maretho njitagwo Dr. Paul Njuguna Ngugi. Yes. Nduthaira wa guthondeka andu a cukari miaka 40 uguo. Ngoretwo ngiruta wira ucio as a physician. Na tukoragwo na gikundi gitagwo DMI, wira wake kuma kiambiriria kiari kurehe umenyo makiria bururi witu wa murimu wa cukari, tondu ni murimu uhutagia andu mahinda maria maisha mao marakinya peak, kuri cukari wa ciana ugia ciana nini, kuri ugia andu agima, na ni urehaga complications rigi magikinya miaka 40-50 hindi ya makinyite niho mara contribute maundu maingi muno ma bururi na kimucie, ni hindi mararera, ni hindi mawira mao matheremete no karehe githina. Na tugithiite na rugendo runene muno na DMI kufundithia na guteithia ciana iria itarahota kugura dawa cia insulin na githomo ni tuhotete guthie constituency ya ciothe cia bururi uyu ikihinda twaruta wira na aheshimiwa MPs magatuteithĩria half na Safaricom igoka na Citizen nayo ika create awareness na tukiotha guthie kona ciothe cia bururi uyu. Na still program iyo rio kuko na program nyingi cirathi no program ira ikorwe twikirire hinya muno nino ya insulin na ciana cia type 1 diabetes, tondu dawa we goro ni rugendo ruinu vuvaga to kumeria tablet kuri horo wa guthomithia ciana icio, kumahe mwihoko, guthomithia ciari ao, kumahe mwihoko na kumenya ati murimu wa cukari wa tikuwa maisha maku ni mathira. Kuri andu mambagire cukari mari ona miaka 2 makinya na miaka 70 tu kugo the journey rugendo rwiho no rugendo ru ni rufataga support rigi structures cia bururi kana cia thirikari no ciremo ni gukinyaniria kuhe andu support yora kwagirire izodo systems cia madivitari maito mena arwaru ingi ku ni hinya wone na mundu gukuhe ndaika ta 5 kana 10 uthite kumuona mundu eragwo next ukona ru hau next ru no ko mana ciuri ukwenda kuria kana wina handu uraremerera no ti handu haratura na handu harakuremerera ni ukwenda mundu ungithie umuririre kiandege kana umuhende to ciaku akwe mawoni make. Take njuka kwi Jemaima tajiratirire mundu ina mwana tondu kaingi mwana ona ndakiui mundu akimenya atia mwana wake hihi ni cukari uramugia na wetaru wamenyire atia hihi na njira nguhi. Niĩ ngĩoka kumenya etagwo Wambui muiritu ucio na ti mwana munini tondu she's in form 1. Ngĩoka kumenya ni cukari enaguo ri ni ndonete dariri signs and symptoms na dariri imwe ona iria yari so alarming ni kunyota kung'ara gutira kenda kunywa mai ona ni agukira utuku etie mai plus there was frequent urination utidagithie kioro ni agukira ona maita magukira maita 10 utuku guthii bata. And mwana ucio ni arwarite kurwara utaramenya niku ona ni ukumuria Wambui urarega guthaka na ari angi niki igikinya handu nginya ngiriguo niki kigiko kina thina na mwana ucio until I took the step ya guthii ngone medic. No ni symptoms icio ciothe ndonaga ri ni da suspectaga it could be diabetes. No still I was in denial. Hidi na miaka igana? Miaka 9. Now she's the 50 ena murimu ucio wa cukari. Ria twathire kwi ndagitari ru niguo twagitumirwo for lab whatever na tugithie tugiko nyamu itagwo RBS, random blood sugar. Niguo riu Wambui atwikire cukari wake ti mwega. Na kuma hideo ni dawa heagwo kana guthiaga atia? Ni shida no thecagwo ya insulin. Ndagitari tatwiria atiriri utiganu wa type 2 no type 1 no ya mwana na type 2 no ya mundu mugima ndiki. Okay. Bere ogo Jemaima yuga ni age no gira kuongerera kuri ciana cukari ucio no wambagiriria kuma age ya mieri 6 kinya miaka 18 hau uguo
o age specific riu mwana munini wa rukenge wa miaka 3 mwaka umwe kana miaka 2 kaingi muciari ni amenya ena thina angikorwo ni aracenjio diaper maita maingi mwana ni aronga na ndarongerera weight kana no ni arahinja na kana mwana wa miaka 5 ni atigite guthuguma uriri ni ambia guthuguma uriri kana ni ara gain weight no muno kuri o thina ungiuka na cukari tari kuri aja wa Nairobi na kuugo matura maria matari developed muno no ukekiambiria we murimu kari sana witagwo ketoacidosis na mwana ni egutwarwo thibitari akerwo na malaria ya kiongo na gathia tuka gathia into coma na ikoro ndagitari ndari na awareness ya guthima cukari thakame-ini kana ona mathugumo-ini akorwo na githimi mwana ucio no athie na agurare koguo stages cio ni undu wagi ukorwo akiri cia madagitari then tofauti ya murimu wa ciana na wa andu agima ni ati murimu wa ciana wa cukari ukaga riria kiga gitagwo pancreas gi cells thini wakio gitagwo beta cells ndiura gikiuga beta cells na gikuyu no gwi cells ya ithondeka insulin na insulin gicoka na thutha ni dawa ithondekagwo ni mwiri iteithagia cukari kuingira thini wa ciiga cia mwiri nwanyita ucio ni kiumo gia cukari ni hau ndurathondeka insulin metaga cabi ya kuinguria cukari kuingira mwiri cukari waga kuingira mwiri waku no nginya urute ukauthuguma hindi urauruta urahuthira maguta maria usefete mwiri waku eta store ya cukari riu mwana munini ndakorwo na insulin ona kidogo ikorwo yathira mwiri na yathira mwiri exactly uria wambagia kwi maundu maingi muno meciragiririo ta murimu wa cukari wa ciana kaingi ni common mabũrũri maria makona heo ta ku Finland na ku Norway New Zealand na ku uguo ona guku uguo mwena wa ikweta yuka ta kuria no suspect yuka hindi no kwi ta no ya July na August kuria no moiga ni vitamin D no yarorwo na ukage ko study cia kuhadu vitamin D no ikiona ndiracenjia muno koguo orocio kiiguo kado yani kana kwi infection ya ndumagea ciana igeaga citaru cia homa cia viruses ikabiria process twetaga autoimmunity na ungitikira no ndothaurire andu hanini autoimmunity kuka atia ungigena germs mwiri waku ri mwiri waku ni uthondekaga kinga kana thigari cia kuhurana na germs ire ku icio riu kuri undu thigari icio cia kuhurana na germs icio ri igarurukaga mwiri waku ikabiria gutharurukia mwiri waku na hu hacio nicio itagwo antibodies iria ithukagia cells icio ithondeka insulin cia mwana no na mundu cukari wa mundu mugima no turetha type 2 na bere ndikani muthikiria ati type 2 keida mainda maya turi ni ra affect nya ciana tondu wa mikarire na miturire na mirire koguo ni ona ciana ona cia miaka 8 na miaka 10 ikigea na type 2 tondu iyo ukaga ni wongerera weight kana wina family kwa sababu mundu kwanyu ukaguo mama guo andu mena cukari mwana nake akorwo ena mwiri munene kana ndareka activity ni ara excess cukari tondu wakiona riu ciana ciendete murio eno ya cukari na riu bia ciekuo nyingi cia kuhe mwana kiria arenda rugona aciari fridge ni raiguo keki ni mari mwana no guthia gathinyori akaruma kenyora kenyu akorwo ni soda igura soda andu soda muhegire muno mendagia soda kinya 2 liters riri kana tere soda akorwo iga 300 kari kanini muno na gationekaga koneka wa ndio hiki na thiguku riu cigagwo fridge cia 2 liter kuri mundu enda flavor no kuri enda flavor no iyo kigerio gukenia mwana uyu ona ukigerio gwikenia tondu no turagicinyo na ithui riu excessive iyo kuthira muno indo icio cia cukari na maguta igatuma miri nenehe na igarutithia rwegaru gwiri rutoro pancreas igarutithia wira munene ukira uria rwagirire yes tareke jorie na nigicoka njoka kwi Jemima na ndanjira mundu ambaga guthimwo ate tathima cukari uria mundu nigetha mundu ino njira ni nyama mundu angithimira mucii ino nyama mundu angithimira mucii mundu gaka ni kanyamũ karĩa twĩtaga gun niko gakorwo na cindano na wacindano gekĩragwo ũguo gekĩrwo ũguo athiũrũrũkio ũguo kohora kari kanyamũ mundu angĩkĩra mucii
ugacoka kaviriki uguo mwaka ni gakona gauge ugikira ha 5 ni gigutura muno nitwendaga gekirwo 1 kana taru mundu ta utacimbaga ringi ndirigite no ndagicimbaga ngiciara nie ngore no twagicimbaga ugakihura haria ureka ati ningigwa ruo ningigwa ruo diga kigebu studio it's only a break na haya kanyambuga getagwo ino ni glucometer mwaka uguo karagwo na kwa getagwo strips getagwo strip toto ni tombo ndutire mundu agire ukona tu nyumba mucie kwa una cukari no ukona tu gekiro uguo namba ndakabia kwa bogu karakwira ikati karagutia thakame nikora kunyitwo aya no arikia no ongererwo haya kuongerera ndarikia riu ukahinya uguo ukahutithia hau horo cio ukathira ndarikia riu ndeno ndirorera haha ru rathima ki rathima cukari waku ni 5.8 uguo ni kuga atia cukari uria mwega wagi ukorwo wi gatagati kainya na mugwanja na riu hau rugendo nigwira murwaru wa cukari agithii kwi ndagitari ri mugathondeka kindu gitagwo target iria ugucenjia iguteithia maisha-ini maku riu ungirwo target ya mundu wa cukari ni cukari uikare between 4 and 7 ugikarira hau then you are good because that's normal sugar kugurungirwo ni ungigaru cukari wakwa wi sawa niguga wi sawa na mundu ina cukari taru korwo ni njigua kwiko umwe cukari kugwa no mo cukari kwambatira korwo cukari korwo umena mulimu wa cukari tariu twathima uguo random riri ungiathie makiria 11 ri ningia kwandikira ndawa ngiuma ungiakorwo wi gatagati kai mugwanja na 11 ningia kwira ugekwo githimi kingi gitagwo oral glucose tolerance test yani githimi giki mundu athia akaheo cukari gram 75 ugathimwo cukari all half hour every half hour all thutha kinya mathaa maya meri cukari waku ungikira 11 wena mulimu wa cukari koguo korwo wi cukari waku ngithima ucio kuga cukari ni muingi kana ni munini wena mulimu wa cukari wena ni muingi cukari guthie thi ni uthie thi below 4 riu naguo wathi ni njiguaga tajira riu ya mwana waku ri ni ikoragwo iguru kana ithi itawi mulimu wa cukari ni both ways na tabe mutu tigithukanie tondu ndona nginya andu makenjuria ciuria ha nginya ngari ngoria atia utiganu wa murimu wa cukari na murimu wa pressure to marona ta nginya ndawa iheanagwo imwe tanjirie na ndagitari coke kireru professional ndagitari murimu wa cukari ri yes ni cukari ukorwo wi iguru ucio niguo mulimu wa cukari gukorwo wiki wi iguru wona waga kuria no cukari uria iguru ugakira githimi kiu ndoiga ya 11 urite no tarite ugiukira cukari ukorwo makiria ya mugwanja utarite ugiukira kiroko uthimwo cukari utarite ukorwo ni mugwanja na point kindu wina mulimu wa cukari mulimu wa cukari kugwa ugwaga ni undu wa dawa na kwaga kuria dawa na kwaga kuria yani ni unyure dawa kiroko for instance na ndunaria dawa cia cukari itwarana na irio riu wambui wa Jemaima angitheca cindano wage kuria cukari wake ni ukugwa na wagwa ukaga na maundu maya mbere ni ngaragu kuhuta ukahuta biu keri kabiria ringi kuona marundu kuinaina kwaga hinya na waga gwika undu ugathigina githigino gitari kiega ati gutengera utengerete kana ati thigino kwambia kuito ta mai wakira hau utekete undu ugathie into coma ita hypoglycemic coma ukerigwo thutha ndagika nini nikio mundu wa cukari anyua dawa ya cukari no nginya arie kana ni gwithesha kana ni kunyua no mulimu wa pressure kaingi ugunduragwo ni ndagitari na nikio andu agima generally
mundu agukinyia miaka tondu pressure normal itago essential hypertension kana blood pressure yukaga uria mundu arakura ugithi kwa ndagitari no nginya ugathimagwo pressure kana andu magathimagwo pressure especially mumiciige ko kuri andu mena pressure ni wega nayo utari utoyo kamenya na guthimwo tajira taruri no wacenjirie nigetha mwana waku ahote guikara na murimu na ko manage ruo ni lifestyle no tugire ni lifestyle condition wa mwikiria ati nigetha ruo ahote ko manage tondu wajira ria mbere nginya no wari na ndinayo ruo muciari we na ndinayo mwana we na ndinayo yes ndambiririe na ku manage na irio uguo uraigua ndagitari akiuga citwaranaga irio na dawa so we had to switch from sugars to non sugars ruko gutininya go sukari no na Wambui nengenagira Ngai githinji tondu ona niwe wanjuragia mama just a dufia mimi dufia I'm okay with it ona riria sukari wake wahana ni wagwari tondu ungikorwo withiri ni ukurash wambe ona no muhe gacai ke na gacukari ni akwiraga aca ni ndikwenda cai na sukari ni araigua ati ona no atahike ni cai ucio so we tugicenjia kuma mirire-ini itu na tugifuata watho wa ndagitari na dawa itself. Na ndio ndagitari ni kiro horo mukonde. Ndegwira ati irio njega twagire kuria ni cia ciathagirwo mundu ria wina sukari. Tucirege ni irio njuru. Na actually twaturaga twiragwo atiriri no ria ona tuo githinji na tugikura. Ona no ko we na mwiciririe waku no guo hiwe owi. Gutire ta kindu gitagwo ati special diet. Acha. It's known as a healthy diet. And that healthy diet ni okira mundu. Regardless wena sukari kana ndo wena sukari correct ufati gukorwo kiria yes haya ndagitari stress no irehe mundu age sukari stress taru mundu kiuria kiu njira tondu na kiuria kinya haha njira gina ndo mundu ndumera atiriri kwanza wambe define stress stress ni kuharai ni maandamano stress ni kitu nduguga mundu wa Lavington na stress yake mundu wa Mathare na Kibira na stress yake directly it cannot bring no kuri the stress yimwe tari gugithie theater gukwa major operation na mushikwa na wina dalili kana wina sukari ure hithite ni ukumbuka haya mundu na ohetenda ni kwi sukari ukaga mundu agitenda kuma 24 weeks kinya that trimester tona tumitaga hiyo ta gestational diabetes wage ya mwana athigira waima sukari cio ni wathira no ndimeraga atiriri akorwo ni uragire sukari we nada umenye sukari no ukugia anytime kwoguo guje mai mwaga wabirie kuria irio uria kwagiriire na wike exercise haya athatha ni guthimari ni situation iri kungikora umenye ni gacukari karagusema atha nguthima mundu igua ona atari aroka guthimwo tariu ni tuge mundu tani kana tawe ndu mena miri miego uguo na miri no abiria kuhutha ri na ndu reka loss of weight urogura lose weight ukera kana wagirire muno githiji ndu ekite na ndwari guthaka golf na muthuri murata ku gito ndagitari githe ni anjira githiji muno golf urathaka tiki urakara uguo you're not trying to lose weight yes menya hena thina tondu uriaga irio ugicithugumaga iyo ni dalili obvious kana wako wathi waheo supper werora news ni wacunga thaitha tuwagwo ugitini wacungura uguo na that was not usual kwaga hinya generally no muno rigora ndu athikirite ore me na ukurithavu eka undu kangi akoke na kurithavu akoke very dangerous and very common no athi mugunda no athecwo ni ibebe for instance mabebe ni mratemu kana athecwo ni mushimari kuguru gukarwara kero ikarwa ugathi ukohokera nda no guthi kirathi ikirahona within 2 weeks kuguru ni kuibire kwarwara then you have to go check your sugar to ni gwani ndu magetinio maguru the first time mathecetwo ni ibebe kana mushimari kana ona uria andu mari andu aro gutihio hani kana ona andu mari andu aro uguo kuruma karwara uguo akagĩa na infection itarahona irathi na ihenya muno koguo maundu mau makome common of course uria nyama kigire kunyota na ki ni important no na ringi atumia ringi magĩa na infection njira o ciari mathi magatira makiheo dawa cia kwirwo ni fungus menao ndirathira no dalili ya murimu wa sukari hena kigindiro na gikiurio muno sukari kugwa na sukari kwa battery which is more dangerous
tondu we ni jeni ukoraga na mwana we na mwana me can say kugwa hypoglycemia ni no juge kugwa tikwega niyo ne mundu aringikaga ori mwana akanjia kung'athara no gakira taru ni wekora in a situation scary we na mwana waku ungiota kumiriria muciari urakwirorera ni ndu wa mwana wake nigetha agatiga ringi kumaka tondu ringi no he undu angika dane kora hau actually before she was admitted a join form 1 re ni agirwo ni ndagitari ni akumifafanua better than I can itagwo DKA DKA so ajirie tari gutahika so our first Sunday of the year 2024 twari thibitari na tugikoma mwana ajia gutahika utuko na tuokera na sugars twathima si sawa there was no alarming cause kiroko gugikia kiroko gia 5 re niguo ndonire ni atahikire muno ti kawaida okay tugeciria no ko ni kindu ararire hihi kirames ngiona aca gutahika kuu ti kwega and we just rushed to hospital no tugikinya thibitari Njoroge Wambui ndaragia now she was hyperglycemic shukari othire wathi sky high na kwambite gutahika akwambite gutahika explain situation hiyo ke origitani okay joge ndaririe muthikiriria uria yukaga yukaga kihinda kiria mwiri waga insulin kana insulin uratheca ndirakinya kuria giuki ngwirire insulin ihinguragira shukari kuingira na tondu mwana una mulimu wa shukari ndari rithabu ya shukari ya insulin yori shukari insulin iria atheciriaga gukinya kana ko tikinyanirwe kana ko ena infection ira fatara insulin makiria riu abagiria kuhuthira maguta tondu maguta ni store ya energy ya mwiri the quick energy ni shukari no store itu ya mundu ya kana ona nyamu cia githaka ni maguta wabie kuthira maguta mau product imwe imako maguta ni nyamu ni acid citagwo ketones maguta wa breakdown wavuja maguta nigetha makoe energy ni ketones ciongera ni acidic mwene ugakuga thi kindu gitagwo acidosis wage na acid nyingi muno wakorirwo na uhoro wa kuhuya nona makihuya ukikona mwana wina type 1 akiuganira rio neda anyite ndoguo ikoro yo DKA sign ya common ne ya kurio neda no ni dangerous to drink kaingĩ na guku Nairobi do kaingĩ ciana andũ mathiaga ICU mamĩgĩa ithondekagĩrwo ICU no ngicoka harĩa ũkugĩte nĩ atĩ iyo process yayo oyo waku wa shukari ni gore gitakona na warning na ki na no treatment ya mulimu ucio wa shukari kugwa ni raithi aikoro mu nderigetwo aringirio shukari taici kuigiriria nene ari kana heo gasoda kana glucosade indo icio ciothe cia shukari aheo na aikoro ni ambia kuigwa dalili we mwenye ni waigwa dalili akoro hari ona irigo tugire health remember health eating akoro hari ona irigo hau ari irigo riu ri acoke athondeke sandwich sawa no muno ni tondu kwi shukari ugwaga ri mutha muthindo imbeka irigo gwiragwo nikyo juga mohe mithenya ta Sunday kana hindi o hiki kana mathiko mundu wa shukari agithie magongona-ini mau mbere agio korwo arite gwake akiuma nyumba na korwo kwithe kindu angiruma always ekono no nyu anda acio shukari na kuri urathi tu uraheana irio ukorwo wihariirie ukaria on time thainya akorwo kadino urathi kanitha thaa ithano na irimu thaa kenda ukorwo thaa ithano ni ukurite na ngari ni au kana ukimbeti na kweka nyamungiruma ni uhoro cio ni kugitira ki shukari kugwa ndagitari ndeketwari tondu ni tukwaria nikyo tugwetire hana ndagitari matire ndugutaro tari urathoni kwa thuri ngi muno makwite na makorwo rumu na gotikatira ina shukari how is that mulimu wa shukari mbere mulimu wa shukari wiragwo nita we na mulimu wa shukari we ona tore wagia na heart attack onothere wagia dangers cia kucia kwa sudden death
no ta mundu ugite na heart attack imwe mbere wewe wa cukari koguo megitiro ya mundu uria wali wagĩa na heart attack wewe cukari no nginya ukorwo winayo na tondu ngwici hari ukurora ni haha makani wa maragu hatutatu hetwa buru tukwenda kwari horo watu ri nikio kwaja riu ukorwo na meru tutatu nitumaga ngoro itengere na factor icio igithondekwo ciathondekagwo ni undu wa ngoro guthondeka ngoro icoka cikio ni njira ingi andu a cukari athuri ni mako magite hinya wa ondrume correct na kaingi magikoro no atonga togu megukuthi kura dawa icio cikiri ogoro no atandikirwo ni ndagitari na gatari ringi no makoro makinywa dawa ingi cia ngoro na riu hao ni cukari tondu cukari ukana wandu agima ukana kindu gigitagwo maguta cholesterol ni gucana ni ari gukitwo cholesterol imikiha ni menyita ni ndu wa maguta kahingana koguo thakame ndirathie wega correct na mikio ta ngoro ni tumikia tuceke kuka ngithingo ni maguta ni kahingana na ihenya kanga gitengerio ihenya gate gutengera ni kuhingana ihenya na maundu no mathuke haya tajira tiriri uhoro mwana waku ni ahedu maroria symptoms kana ni cia cukari mwana guthigina na kekingi ni tondu turiko tugionaga unintentional weight loss ahejire wambui wa mbere agiciarwo ri ni twana turiona kanjia kuria no arire wina slippers guoko ndete irio ndakurire ena mwiri munene no hindi no yoga kurwara njoroge mwana ucio ahejire ngiona asa nginya kana ti kawaida it's not usual riu ri na ni kurega kuria riu okiria ri akaigua ndarahota kuria ukamuria ureka uraigua atia ni mutu urakuria kana ni atia ni ha uraigua hage gutura undu atarahota nginya ku explain we mwenyewe uri araigua ndagitari wanjira hindo mundu agire ukorwo nacio era murimu wa cukari gwake mucii wanjira kanya mukauka machini kautaga cokera ringi nigetha andu mone machini gagetha glucometer ni kega winako na kegoro riu ona matuku maya kaburi nyingi iraheana na tuhu kira riu andu maragura ni tunyamu tu strips tutikirira ithio gutoro kaka ka 15 gekuma ngiri igiri no na uthimete ga save amount maingi muno ni ukota kumenyera wikarite mwiri waku uri uhotaga gukuota daru wabui wa jema kaingi tacio ni menda umathime maita maingi because type 1 maundu ni macenjagia na ihenya no aya ge type 2 ugithimo muthenya ugathima rimwe kiroko ugathima hwaini ni uri menya guria wikarite ona ugithi kwira ndagitari uri uraigwa cukari ugithio ndagitari ni ndio ndiraigwa ukuria cukari waku ukoragwo hiana atia tondu kiu ni wanjere mungite hota guteithania nake ori hauta inatuko kuruta iguru ri take nguri atiriri mundu agire kunywa dawa ya cukari arite kana thutha wa kuria niguo ni cirinde ndirona njega dawa mithemba iri hari iria iteithagia mwiri guthondeka insulin na digano ndicigwete maritwa no cigwete ndoriri tukire kumateithia we mutaramu we kinyo tutata no group da micro beo tutabre tuko tunini kaukada akanywa ndagika 30 mbere ya kuria utari uraria no he dawa ingi no riu ni kuracenjio na ciru ni racenjirio kuringana na research ira ikitwo dawa mithemba iranywo Kenya yothe yagire kunywo mbere ya kuria no hari ingi ta matagarire wanywa mithemba sita mareto ni complicated no ni madikagira wani ya mundu kwenda ogitari no dawa iria common iria mundu angithione na guku Murang'a Nyeri Kisumu Kakamega iria ko ci thibitari ni kaingi ciacio ciagire kunywa mbere ya kuria tondu urenda dawa wethi kahariririe mwiri wa gwetera ki irio no cyo menye dawa wa meria no ni ina guthio ki riu ungimenywa thutha kuria ni hitanagia na cukari uroi mairio-ini ona insulin ungitheca thutha kuria ni kuhitania na ki na irio cukari wa irio-ini kugwenda dawa kaingira mwiri igakorwo ni irio ku take nguri Jemima ni muri support groups ya ciana ni iri support groups ya cio mundu ateithagia atema ni mari andu angi maceranaga na makona toni tu na murimu wa cukari and how ateithagiria ciana icio guikaratia yes tariu hindi warwara ri hari workshop twahetwo ni gikundi fulani getaga WDF na tugithie mucii wa Embu
it was a workshop mwana ucio gakora toni and especially bereo mekaga ya ciana peke yao. Now the supervisors ne makinyire makiona madagitari maikinya makiona ciana icio na ti ndwaru, the caregivers ni warwaru muno ona gukira aciari. Riu tugikwa ati tugathie hindi twathiete tugathie hamwe na ciana citu mugathie mugacea we nie ngakwira nie wako ari anjiriirie nie ndiragerera maundu mahuana kana ugathie ugakora ugiciragia waku niwe uma murwaru muno wakora ona ti murwaru nake mwana uyu uri athie akorio na ni akurio orio we insulin yaku ri no guthecaga ni akuga ni thecagwo ni my mom kana thecagwo ni my dad kana thecagwo ni my our house girl no mwana ucio mukiuma ku aumire tukiuma ku workshop yo twathire toni ni andeithirie muno Njoroge twaimire ku already owe witheca. Haya kiuria kingi ndagitari na ni andu mara ndirona ciriri rorio muno murimu wa sukari ri tajire ndagitari niki ringi rucire ndokira ngaigua ndina thiurura no ikorwo ni sukari maundu mamundu riu nginya no manjia hindi no hindi wanjia gutariria andu manjia kwiruria aya kani sukari hiyo ngiaga na ndamenya wa juge sukari andu sukari ni magia na thiurura makiria andu a ordinary especially thiurura ya kiroko no kurio na andu a pressure mukinywa dawa kuria dawa igitumuge na thiurura koguo wega ni mundu agathi mu thibitari na symptoms ujiria ni ihanaine symptoms cia pressure na cia sukari ni ihanaine gwiri atiriri no ngora kaundu gaka ga support ni ngora gutitirithia gutiria jamii mahadu ndu twekaga tene maybe mwaka wa covid tutineka DMI ni turakorwo na camps ya ciana igoka into a hostel mboga na parents yao. I think the last camp to na Ikuru na no encourage ciari ta jamii themselves makoro ni mara drive agenda nwanyita kororo ciari thesi zone ya mangutheka ana mena ciana cia sukari mena or even the WhatsApp group mekwenda o enye tondu organization ici ni ganagiro ni the nitty gritty career magakorwo na tariu tene ni gwakorwo na Kenya Diabetes Association yari ndawo ni arwaru a sukari. I think I would encourage, even with the help WDF tonyo matufada program shitu. I think how you can get in a foi mawoko okya dira vikare na Eric uria kugia build sita pressure groups. Yeah. Siasi ari mena ciana cia sukari tondu mwana wa sukari agire kurorwo uria akagimara athi university akona mwiri tocio ahike agena ciana ciake agena maundu make. That is the long term goal. Kugo mundu no otaru mwana ucio wake na type ejire ne type ani ya ciana mundu no lead a normal life. I'll give you an example. Mwana ka dado my student medical school graduate akituka dagitari ndikuke mugatharitwa with permission akituka dagitari anga pora dia lomera wera dagitari was na ruling specialist wa diabetes and a family of 4 and I think his first born near the high school. Wow. University and he's leading a diabetologist in the country. Nwanyita wene dagitari na ndimurwaru arwari na 11 years hidira shida no cia therukagio tigari na mundu gwethesa ri he undu ngeka umenyere kironda kiu tondu iko na sukari ri ikithesa ya gwethesa ko hanate ya gwethesa no wagiri kumenyerera hau athesa atia gashida no gako gikarora ri nira kona wehu no shida gashida no gathia ku damage mwiri but I think the problem the no rauka ni andu matafudagio gwethesa wega tondu methesa ka handu hamwe magadesha but akoredesha that the area is big ugo mundu da ko imahadu agathia desha kinya mwisho ako imahage agakinya guku iguru na atire damage ge wika ugithesha uguo na gathesha gacidi no orita rimwe ugagate well depending to when you can afford it okay when you can't afford you can use it up to the third time maita matatu dia gatatu ni dukabi kwentaka gutuha but when this first time you can't feel it togwe one pika you can't feel it ko watiri ruo so but tenere let me tell you tene ukagia shida no koya tuva washituva na yari ndaihu yari nene ni kwari otunini no twothe twashuma na twari twagutherukio tondu gutiakiri cia gutherukio
Ndiuga na wewe ndiwe hiyo wako ile shida no yatheruka yo kona sita amira tha iguru ikura ni ahinguka yo ndaka gucio bathe kare tatu mama na ige bwana tari arathe. Yes. So there was trouble, but people still survived. Tari kule kile turarikirie twire ihoro wa woko ya Saturday ndio no kwambiriria na woko no gateithia mundu ina sukari atia na ni rugamirwo ni Royal Media kugerea nginya Citizen TV. Nyambiririe no ambiririe tagitari. Yes jamene ko jitha nyambiririe. DMI ni tukona program udoiga na DMI ni kuga atia Diabetes Management and Information Center. So basically our mandate to spread go tabia where can wa mu shukari ne tukoragwo grade at twingime na ciana cia shukari na matira hoto na kugura insulin na uthoma ndure ogwo njugire ungithie jamaa ni level 5 ya thika ure hiana ungithie level 5 uthie wicire ni ugikario thi ni mundu wa gutharirie maundu ni ugwika ati especially when that trauma was there. Leo wathi DMI he mwana kayo wetagwo Eric na ni tuko na ndagitari okuthiini. So the reason ya DMI ya walk no mbere ni ukirita ya awareness of diabetes, because diabetes is it kills more people than HIV. Ndi tondu twakira kiro kaigwa mundu arina sukari atia ni agia cardiac arrest. It is the commonest cause ya kura maitho. The commonest cause ya amputation. So mauduma mo the kugitira magoka ri no nginya bururi ukoro wina umenyo cio. So functioning my work. Then the support Asian don't support Asian up to the age of they are more kinya miaka 18 mfafata insulin. So we need some financial support, and that's why we are encouraging viewers and everybody of goodwill to come and work with us to help us raise funds for a very, very noble cause. Mukajiriria kona mugakorwo na mundu akienda ku participate agikati ya Jemima. Ugienda ku participate, you just step out for those kids na gukinyukia ku Njoroge. Uguo ru turahuthira slogan ni ati let's step out for the children living with type 1 diabetes. No, the Jadala place, DMI. Jadala iha. Jadala Ngong Road. Ngong Road. Opposite the Hilton. Hilton, yeah. And you purchase that t-shirt. T-shirt ile ya ukire na igire nyambe ngure mwe anga wene mwe nikugure mwe ngisupport yo nani nitukuonana. So support yo ikinyari wa kinyukia Njoroge. He mwana ri acukia muoyo. Tondu he mwana he muciari utangia afford, leave alone the dawa yeyo yenyewe. Even the diet itself. No ni kuguna mwana ucio. Kogo mukajia how tukajiriria wambe wagura t-shirt tukajiriria Carnival Gardens. Niho tukajiriria tutembea. Mugathi ginya kuna mugacoka thaa cigana mukarike thaa cigana. Tukajiriria era 7 yeah. Usini thaa imwe. Yeah. You get off Carnival, you walk along Langata Road, you go to Nyayo Stadium, you take a turn on the highway, you go up the hill, Railway Golf Club, then you take a turn back, with the British Embassy. You go down, and you take a turn. It actually takes around 10 to 11 kilometers. That would be a good gym. Ana mundu thaka golf dagiwa ni kauru kanene tondu neta costing mai ne back 9 because it's like 18 ne 18 ndero kugejera andu ngire maranjira ni mathomithitie maundu ma golf na hiria muraikara muri ta thuri karaukira muthuri mundu agirie kwimenyerera u no nyamu ino ndimarekere gukweta smartwatch ni rateithiriria kuhurana murimu ucio kan mundu amenya sukari wake uri ohana kana imwe no nginya othece gwa wajira. It's not as much what when the machine to a CGM. It's a continuous glucose monitoring. It's a very nice thing. Todo for 2 weeks. When I have smartphone, okay, you just pass your phone there. We na kanyamka wo hete haha. Ona wika rete okire nika likwira we no area muno sukari wako no abata muno. Wow. It has Bluetooth connection. The only problem with it, right now they are a bit expensive, but Mafuluma developed, people are getting them from
National Hospital Insurance ciako. Very good. Matha maitu ni mathira gwikatire ndagitari na gitio kinene mutikire ndimwitie namba cia cia thimu ngira mundu kwenda kumenya maundu maingi muno megie horo uyu na indo icio ri na nginya Jemmy Mari we namba yaku na Jemmy Mari namba yake nigetha turikito matha maitu ni mathira namba yakwa ni 0722 52 10 64 micokere ringi 0722 52 10 64. Thank you muno ndagitari Jemima ndu wa mundu wina kana gake na mundu wina agenda kuteithio na support group icio mwena cio ri tuhe namba yaku ya thimu. Okay, namba yakwa ni 0727 708 063 cokera ringi 0727 708 063. Tuma thini wa studio na ndagitari Ngugi na tuma na Jemima ni muciari wina mwana wina murimu wa cukari na ho ne tugutiria taharete ya muthenya mwigo kana wathoma maundu maingi muno megie horo wa murimu wa cukari nigua murimu wa cukari ti death sentence handini hakama gwaka ngethe ule tureha nake tafari no ngakwira kwa heri sana tunene muthenya wa ruciria tafari ino rucine thutha uyu itafarira yake muri tagwo njiraga wa gireji.